play ya ki pai ba nong mau lai ba bright ini tu ep ha ke jing bun kam tam ha ke ni for election ya ban mi na ka snong mau lai ban le chi ba bon ba ki jaka ban ya lap election ba ki we ki kam jong ka party ban sekri kari ke jai ban riu ten rei kan sebai le ki ba bright im ju klet ya ka mau lai ong bet tang silan pila ban sei ye ba bright na mau lai pinum la ban sei ya ka mau lai nai ba bright ai kublai na ka banta ka jing kersang ka pura jo pigi pai ma i ban penjat remburam maganeka assembly election ka barang sudah Pakistan ara cara pulai barngenek baka terus bat ko confidence ka jong pi ka nyai don hai ban lemba jong i ha ka party bat kom jo ru na ka banta i Dr. Ricky AJ Singpan te kublai sibon sai sempat ya ka jing penjok puran buram ka jong pi bana kerman bapenan ai ka jing kersang ka pura haga ni ka kenti ka pamenta haga bede barkane ka election te na mga ong ipi ngan kran takat tu ka natali kimat ngan puli suaya ko ka jingtho na martan lai tali ki ki pangakwa panwan ra haga ni ka por ban response ki jingkran jo kiri romba ko ka dai ka bala mi ka kot kubor nakrai pula e puli ka ni ka kot kubor ngan su puli ka ni ka heading joka ka ong gumni ngim dan kam syu ya ka artikel laispa nyau puai ha Meghalaya kolon nongkran ya kene gadai PT Saukme nyem dan kamsyo ya ka artikel laispa nyau puai ha Meghalaya nongkran jongka dai PT Saukme uneu dai u MLA beran buram jong pi ha kisnam ki badalai no ila kran ya kene gajengkran Parhagan ni kecing tho ila tho pan persa yang kata ka artikel 371 daka ba i reflect i refer ya ka manifesto jong ka voice of the people party haka manifesto jong ka voice of the people party ka bangila de release tangsen haka santarik ka way na kimat haka mangtray kam jong ka manifesto jong i kalong bangin wanra la ngin ya kran berkasorkar India bangin wanra ya ka artikel 371 ka artikel laispa nyau puai ban yada ya ka Meghalaya jongi naki an jong ka sarkar India nala puli kani ka kot kubor ka ba ure orang ba ulakren nasian ba mben di kiwai pat kidau tang ka wai ka dal ko bai ai on kalong kani hana mlong banwan ra ya ka laispa nyau puai namar ka sarkar India kan kelomar kli gila dak ekran sepanjang ke artikel 371 ngam kuasu ban repeat baru khat nyela yatip nyela sai mental ada kran kiwe ki jalan ki balong ni pemulai ru lada ban airu ye kenuksa gila dak ong ni kini kitintin ba ka artikel laispa nyo buai kadai ka kendro jong ka jai benriu kadai ka kendro jong ka jela jongi nila ya nujor ya ka 6 schedule ya ka district council bat ka 371 ni ong ba ka district council ka 6 schedule kadai ka ye kat ba ka artikel laispa anyo puai kadai ka kendro jong kata ka ye bat ka jaga ka puta ba kata ka ye kadon ka district council lane ka 6 schedule ka badan haki artikel arspa sa pusa wiwe bat arspa anyo kusan ar jo ka constitution jo kari India ka ai hangi ya ka institution kamot kane ka kinja office bangin tray bangin penia iki kam kijam hagari ke jongi ka district council na lor jo ka 6 schedule Gidan ru menta ya ka 7 schedule ka 6 schedule ka don nado parang tau ya dari India ka constitution dari India ka 7 schedule ka wan hadin bagi yo ke jelala jom hagastan kat kandai spa nyo buar ka 6 schedule ka dai ya ka district council ka 7 schedule ka dai ya ka sarkar jela na lor bangidan ya ka district council pat ya ka sarkar jela balai pat bangidang donkam ya ka artikel laispa nyo buai gidang donkam ya ka artikel laispa nyo buai kalong badai tangkani ka ba ay hangi ya ka protection ka 6 schedule ka ay ya ka institution ka artikel 371 ka ay ya ka protection namar kata kenau na kalem jungi kung ka voice of the people party giyo baka nega 6 schedule kalong ka ba donkam ngin streamline ya ka ngin penkhalan ya ka
Tangba at the same time ngidon kam ya ka 371 ya ka lais pa new way banyada yang ini ki anjong ka sarkar India. Kata ka bang idai banya sya. Hakina bino ki an ki ba ka sarkar India kan thau kinem la ban wan sene namar kan don kene ka kenro jongi. Gila ekran sai baka artikel 371 berke schedule kila bani songlang kila bani yailang kila ban co-access mdon jingi ayai ruem gidon ya ka artikel 371A kumapo nagalan gidon ya ka artikel 371B kepada ya po Asam gidon ya ka G gidon ya ka C bakum pakantar hagalan ki states kiboton hapori India kajin temu jom ka 371 balong radon ki ain na sarkar India ki biatan ku ya ka kendau bos ak jongi ka biatan ku ya ki jinlong kerat joni ya kini ki marpo kendau ki badon nagari ki jongi kita ki ain kini melawan perikam nagari jongi larang ngim ai ka jing menjur kata kadai ki bangi ya keren dengan tip ke ai kenau ke ba uni urang ba uong bakan pen kelomar ya ka sarkar India kajing sem jong a kalong ba uni urang ba udai unong pen kelomar number 1 uni urang ba udai unong pen kelomar number 1 udai udes klot number 1 sa ngane tu ipi ja ayu san snem mensua ke ai ke ba uni urang ba ule ngayo ya ko ke YouTube video ngai bo likran ha ko ke jinyalang ka baraki kabakan mau ya kalin kurs nem ke basis pak prapulai jong muslim kirot sing haga tu ke jengkren ila batai ma i sepang ka history tu ke jai penriu ka ba anda ngasngat ya kata ngahap pantit ya keselang mat jong iong ba utirot sing uyale persya ya Alexander the Great menno utau Alexander the Great wan second negeri ke jongi nga tengah dumbut ke dumsta kakot history ayu ka ba iyo pulih ngasupwa in I reference bangi ingat pulih lang utirot sing hana uyale persya ya Alexander the Great Alexander the Great YouTube ay ba pulih kerat poi hau ni ulam le berin jo ka maulai urek to sun toy to mo to mat yu kram poi berkat kani kadai ke distortion Barkani kecing batai jongi sepang ke artikel 371 klaim das mutu bahaya ki constitutional provisions klaim das mutu bahaya ki implications jongka ngasngo kadai kecing alam bakla ya ki pata kani kadai ke distortion jadi ban wengi kita kecing na jimut kecing perkar ke jompi bat nagalian ke jongi yang kadai ke nongrim namar ngiyui bagi don ki an ki baka sarkar India ka thau balara ngim don ya ka protection ke babian kan sapoi ke por bakin thom ya ka yeng ka sen ke jongi parari kani ka CEA kiong ipalat no ya ka schedule kiong kani ka CEA ka Citizenship Amendment Act kiong la exam ya ka Meghalaya namar kadai ka schedule area ka schedule area dan reki don ki bentah ka jala jungi ki bamdai ka schedule ki bamha apo jong ka schedule kumang lat ong ki bai ki jingalan ka police bazar ka jail road ka Secretariat Hills ini kilong syamar jong ka map jong ka schedule on may sikintin in the context of the CAA kini kijaka ki bamha ka 6 schedule kentup lang ka containment board kidai ki liu pay jong ka jat riu larawan ra ki bri hong tu ngimdon kintin bala pan ikun do kumoy pat ilarang idon ni ka 371 kan pelat ingin ki bukum kita kata kadai ka we kicing pensai ka bangakwa panora na ka banta ka jingkran juturong pa idon ka tu kana ki we pat ki bangakwa pan ya selok ar section gidon ne armut kirang ba ki bakran kita ki jalan ni mulai dengan makla idon armut kirang ba ki bala ai ki jingkran dengan penpau ki kerteng jongki ki hendrai ngal asnap mai ka tu ka jingkran ka bagi ai hakane ka section ka benengkong ka jingkran jong mi orang ba hang na pa mulai wong yi gini ki kinti wong ka NPP ka pemut ka NPP led government kadang sensar ya ka Meghalaya dang tang lai snen kataru kadai ka jing bakla correct me if I am wrong haga jing i jong ka NPP led government kala sensar ya ka jala Meghalaya menta la andrius nem tam ya ai ki message turang ba ban sobha ban correct the history ka paransen ka contemporary history taba Ipun kemari kini kikintian yang ba kini kiwai kisen sen pertai kamtam ke BPP kalau kena ya kini ke sarkar NPP bat kini ki perlu ki joka bagadai ke sarkar ke bambamsa
Bat ilayay penkesannya kata kajing bangsa tu kene ka sorkar. Niru iong nim dan hok ban aya ka judgment. Nim dai ujudge. Nim dai kinong bisar ban raya no eno. Bangki dai ki beri ki ba bangsa. Lalu dai ban pensisai kajing bangsa. Dai tang ki bor jeng ka an ki balak ban le kumta. Kajing keli jong ngi yu ne urang ba kalong tang silai. Lalu pi ong ba ka sorkar jong pi kang bangsa. Te balai ban pi tieng ban pensisai ya kata. Tong ini khotno ya ka CBI, tong ini khotno ya ka ED Enforcement Directorate, tong ini khotno ini ki Investigating Agency, banten shisha ya kata kajing bamsap dan kajing bamsap jompi. Dari magi ki bawat ro ya ka General Consent, naga manta pan wanrung ke CBI, syaka jala mekalaya ka jungi hakas nem arajar arwa. Jangan naga takadau niyai ban ya kane, lara piong ba pim bamsap. Esmoba ban pensisya ya kata pimla ban pak pensisya hangi namang ngingin dai ke Investigating Agency kibala ban pensisya ya kata dai tang kibor kibala ban toket ban investigate iki hukum kita kika nanta ila penkesan syuk bahkan ne ka sorkar NPP kala le ya kibabun ba kikam kibabha but ida mention bakawai ni kita kikam kibabha bakala le kadai kajing pendek ya upur usah. Para ring aku apa Indonesia ya kena kejanmit. Ka NPP led government kala sim ya ka kredit berkaong badai tang mangi kibala pan pendek ya upur usah. San phong tu legislation ke lalai kawai ke sarkar hawe hatin kawai pat kalawan kimla pan pendek ya kena kajing ya kaja put apren berka asam kiong dai tang mangi kibala pan pendek ya uni upur usah. Pikir ki pendek kumno kajing pendek jongki kalong dah kabagi saranda yang kijaka kiputa ki IA syaka sorkar asam. Kakerteng jongka polisi terekam jongki kiong ka give and take policy. Handai ka bakado ngi tan ka give ka take kamdon. Kili IA ya ka sorkar ya kijaka syaka sorkar asam. Nama kata kadau miki kurkis. Katu ka piswan baki kilaya yang itu ipi kidon mentah hakat kurkis. Nama balai kadai kajing pendek kapan nok siliang bat kadai kajing pendek kapa bakala kadai kajing pen bakala ya kapala bakala apa kadai kajing pendek nama kata kadau ko parari ngide Indonesia ni ha pengikran sepang uput usam ni kren da kajing tip nganumla pengikran sepang ka border ne ngale research ke badai bat ka border ngadon ya ki documents kapag documents ke pengikran mengi kide ban yang haupakar kide ban yang haga yang sansar haga yang dorbar kide ban yang wan haga yang bisa dengan sikran sepang ke border lagalong ya ka lampi lagalong ya kini ki 12 areas of differences kan top ya ka block 1 dan block 2 kidon ki documents ke basai kidon ki developments ke basai ke bagi nempat ekran ni kapag ne ka sarkar ka ale kong kiong na ba ngilawan ra ya ka roy kapar kadai siapa ki ora ka roy kapar nomor ki roy ki katu kane ki par ki pajba hamaran kata tingi isya kata ka badai ki ora itu ki program ki prepare ki kerteng ki basmobang ki basmutiang ki ora ya ka focus plus ki ora ya ka prime haga bakado manu bayo ki dei ki scheme jo ki parlok bagi bahieng ki basem jo ki pata tang kakmat myo i ki bagum kita ki scheme bagi ora magi ki dei ki scheme banwan rasniang dikenal kisniang bejora magi kisniang ha kapado kisniang unong risniang ro umyo sniang sniang ro kimyo nong risniang bakado ko silom jingtet parkoy chano gitu kisniang bejora magi bagine kiskin ke bakisam magi kiyo tang katu katne ki badon jingedai barki ki patba kimyo ya kijing mentoy na gini kiskim ke bagi kiwanra Tihendrai kila kop sorong ya kajing trai joki. Orang kano kabaki kila tu mati hamni hamaulai ya kajing trai kam juga NPP kadai tan kajing jausna. Dai ka sarkar joki kabara shimno im pet ya kajing im jogi ba cheres hagine ki kindiat stem ki badare kataru kaja hapo jong kane ka sarkar. Dai kang ban state angan poino sya ka bentang ka bubur. Kajing kran jong nuwai pat uran ba. Kan ni kene ki kintin. Kapanengkong kalong halor ka kentin Hindi. Yong hana baka BPP ka Persya ya ka kentin Hindi.
Ban namar ba ka BBP ka persya ka kintin ka tin hindi te kumno ki pa ba kin jiet ya UMP candidate jong ki ban lagi keren sa parlimen namara parlimen ki keren na hindi sampai bangan persya bi habang ni keren halor jong ki an nanora arteli ki an ni ka an ke peningkong kadai ka Meghalaya Language Act 2005 ka Meghalaya Language Act 2005 hangni da pipuli ya ka section ka balai ba ka section ka basaw to kaneka dan jing kadau hangno ba on kren da ka tien hindi ha ka yeng assembly ma on kren ya ka tien hindi ha ka yeng dor bartawan jam ka sarkar jala Meghalaya hangne la kadau ya ke English kum ka official language ba la krau ru ya ka tien khasi kum ka tien daru kum kine ki tien sanrop lane ki associate of official languages ka BPP ka krenda ka basya bangi persya ya ka jingkren hindi hapo ka yen dorbar jom ka jala Meghalaya kat kum ka Meghalaya Official Language Act 2005 Omdai dan bagi persya ya ka jingkren hapo assembly ni persya ya kajing pentrikam ya kaktin hindi wat hakikam sorkar namar kamdai ke official language jongi katakan kadai ke stan jong ke BPP katakan kadai ke stan jong ke BPP namar pakamban an kamban kanun ban pendan kam ya kaktin hindi siya ngin penkemau ya ke history kumno kawan kene ke official language akas nan arajarsan Meghalaya la yo anu kas nem ka kenai Spanyol puar balai na ngarapat ya kene ko official language sa kan mar hajarsan go back to history alar keren pengi kene yang ne po mulai siapang ka jinya lenti jo ka tin khasi balai ha kas nem khat kendai spa prapo dai ha kas nem khat kendai Spanyol pulai actually balang terwan lingkong ya ka tin khasi ban penrong ya ka tin khasi ha ka schedule haga jinilang haga dorbar ba jongka Sahitya Academy URS lendo haga to kopor udai representative jongka jela Saka Sahitya Academy namar pa ka Sahitya Academy kelas kala consider kelas now ya kata jengkerpa la set up ya ka export committee banda la set up ya ka export committee la pha asani sa pajala Meghalaya banjurit ta konsorjamin ya karen yang renyot jongka tin kasih badai haga tugas nam baki lap baki ayah ke recommendation ba lada haka ktin jongpi lada haka assembly jongpi pimpat kren pimpat penlong anya ka ktin jongpi pimpat pelong ya ka kum ko official language pimpat pelong ya ka kum ka associate official language de kum nom ni itu mangi nama kata-kata ter kaya katanya kun daya usnam arajarsan batsa pelong ya kaktin kasi kum ka official associate official language hakaktin jami yung kasi jane bat kaktin garu sa tayo sa Pogaro Hills kata kadai kejengjiang haka history habang ngikran halo jong ka nanglim ngikran halo jong kaan ka PPP ka kren ong pa bangi persya ban kren ya kaktin hindi hayawahan lani hakijington kam hakijing imbriyo ka besimet kata kadai ka mon lai do jongki tapi pipi kamdan kanu ka kajing smau ba kibriu na ki kwa ban kren na kan thoya ka kasuk ka mon lo ji kibriu namar ngi e magari senchapa ba kasung ka mon juti handrai ha ka yeng do ratuan mla ban pentre kam kata ka de kestan ke jogi nanta ki kan thosu su ki amba kum non pha sa tai la nang ban kren ni ka tin ndi la tre ban kren ni ka tin ndi ni wanra sa koi pakaan ba kata ka de ka Indian Language Act jongkas dan hak kendai sepak berbulai. Tapi pulih ke section ke balai clause 1A, clause 1B. Jom kenegaan, lakho sai siapa kitin balak bankren hak parlimen jogari India. Kaktin English kare kawai, bat kiwai kita kitin kiblarung hak HCD. La bankren. De kini kibai Persang ban yalang bakalai pigi pa ba pide banyasai baka BPP ha baka kren ha baka yang ikanong rim joka kayang halor kinong rim joki an ndai basu persabi ndai basu lom komunal ndai basu isi jai ban riu ngim dai ka parti ka bai
isi anu ino ngiyang banyada ala ka jongkari ngiyang ban kenting ala ka jongkari ka jai penri ko jongi krem da isi ye kiwai kata ka di ka jing iri ka basisa kan nasionalism ban ka patriotism ka basisa ka dai ka jing i ala ka jongkari pat ka jing buron ka hak ka jongkari pat kata ka di ka pamilya ko kanang kata ka pabaran ka constitution ka jongi but kalau ini consonant but the principles to the constitution jongkari ini kapag bangay ka kubor sa kita kalon kami. Kikano yang ni bagi persa ikatin hindi. Kikano bagi lain kali siyempre ati kikdaw yaki bamaki kideki pro hindi. Kajing lang pro hindi jongki nganya tuya pi kadai udak mensaw ya kajak penriu jongi barokowe. Kajing lang pro hindi jong kaseng NPP berki perlu ki jongki hakane ka sarkar kadai udak mensaw ya kajak penriu jongi kadai udeng pengkiang ya katin kasi bandrung haka HDU. Ngide penhusiar na kini ki pro hindi ki pro Hindu teba ki bedon hakane kari ke jongi. Tekata kadai ka pangikwa ban ai kajing syai uturang ba ubrakren halor jong katin hindi. Kabar ilakran syapang kata kajing kenta jong ki kapto kene ki brio hako wali ni ki jalan jong ka seng jong ki barkiam baladan kajing perta haupra namar pakila asmothuk palak ya kata te kila keno baki ne ki brio jong ka PPP kene ki bakren lakor ki bamdan buram ki bara yurot ya kahok ki walipat hawang ngila kren sai baki ta jimdai ki brio ki bedan ka seng jong ki kidan ki brio do ba ki basim ka bu la se ki brio jong ki ro ki mala pe nama kala aman ka konspirasi yang ni ban pentok pria ya kesenjungi kabaki om kaputuran ba om kolong balai bakaseng BPP kam IFIR gitu ki brio kejengkeli kolong kani lada atak ubri ngan pa IFIR bilong ni kali ka karam jungki begini ai kata ka IFIR lada kisno dan kamban lai kata kadi ka respons ke bengikwa ban ai su turang ba brakren ye gini kinti nanta susu kadan gani ke jengkren ba ka BJP ka kersan ya ka NPP ka BJP ka kersan ya ka NPP hang ne ba kamdan jingle rue da ada kenuksar lada wan ban kersan lada ka BJP ka wan ban kersan ni ka NPP ni isa ka NPP ki kisah ki BJP kamu nilai apa kibran kibri ban kersan ni ki pedang semua ka ai ba kata kadai ki jingpen chame nani tu ye pi haba ka BJP ka kersan ya ka NPP ru kadai ban snap ya ka BJP kapang ngamar konon kolong kani haba ka BJP ka kersan ya ka NPP kapen kala ya ka NPP kumuwi Bahat ka BJP kalong kumukwa. Naman kata kalau kuki perari wat syobit yau ni uwi upala don kuai hapo. Kanang bangan yo ia kijimut kendiat sipangane. Nakwa ia kabangan puli ni putri belekot. Nala puli mensuarang red. Dan kena bangan sekian film puli puli ni putri kan puli kene kepot. Snap ini putri sipangi dok harit. Ikon dok hai berit berkata dia dok hai. Snap ini putri ba ongkum ni. Kumai ba iet. Suana penhanya. Kumai ba iet syak senganken. Laong idok harit utai uwe banyo kajen. Utai ka kakit. Ino sekun ino nai ko molan ya imei. Udai uwe balas rukwai. Ya pi ban peniap ai. Jing sneng jing patha ka kme bapli. Kharet imtre ko ngo. Tang shulen det ka kme na i. Shuwi hitiau isu. Patkut. Ilai hajan ban petu bha ka kme kam tit ai. Iong imei ila bakla ukwai utahai. Nanta iong nan kan ruk kai nan pek udai uai
lada udai sisa ubuai ngan sa klei no balai sajan uwi kunta itur nanta ikan rupnya ukwai padi ngadok suntur uwo ubat hitrai dok ha bapli ila babi manopat ban yarap ban inna snap kektien ke kemi hatu balai inna parari ukwai ubalasu hangne udon usiar rame ukwai ka BJP kadai ukwai ka NPP kadai uwi rai mau rai bieng horkit ordang nginyakyar sibot rum dai ban ai ni dapo mulai ngin penyak jero ngin penyak teling sudah na kadai ka election na kadai ka kenti ka pamanta kikeno bagane ka parti rumong tungi hana ka parti ka bakot tang hapo khana para hanra ngikwa kan pensisa kadai ka jarnet ka BPP kan cross ya ka khana para kan pai hadu parlemen ngin ra ya kanam ke kajingjok ngin cross ya borderline ngin rong haga yen berbara po parlemen da kajingjok ka badan burom ka bangin kersian stang nang do dan na mulai kini ki parti ki om si om baki sekrulun ki kut hak hana para ka bangas mosi kalong baki milai ndai su tang baki kut ila dia hana para kimut pan penkut ya kejela jungi hak harai berhanala kajing elang jogi kadai sakharai berhanala sakaliulat kabangin na asu ban khalai rai hagidin nabut nama kata baku ki parari kadai keporingi batin kindet benriu bat bangin ai kajing hikai ke basai ya kini ki prolog ki bedon hagini ki seng ki bala sukwai parari kabakatu kabalapen kenmal hongni hakata kajing keren kalong kani ba lada pimtre ban kersan lada PEC lada pimman ya ke NPP kersan 4 ya kalong kemi lada pimman ya ke NPP kersan no ya kalong kemi balapan yang ya ke NPP lada pimman ya kalong kemi bala kersan balapan yang ya ke NPP kersan no ya ke NPP nah itu karena ke option kalong unfair option ka tentang arteli dalam mannya ke NPP je ke kalong keme ke beri kong amperin dalam mannya ke amperin ngaje ke NPP sana ko option ka balai nomor bara angin mannya ke NPP rin mannya ka ya kalong keme rin man sana ko option ka balai nama kata kadaw ngingi warai ko option ka balai kebat kandai berkata kalong ka BPP hai Dr. Ricky A.J. Sengkon yana kecik kesan ka pura ya Dr. Ricky A.J. Sengkon ngin kentat kal NPP ngin kentat barkalong kemi bala pemien ke NPP kisno salong dan pemien ke kata kalong kemi bakal lisen mentanya pro parlemen kabaslosi kalong ba tangka siali 4 kut ni saya pa sa satay suwong tangka siali 4 kut na ni pa sa satay ngasmo tipkan penjersi sadapungno ngasmo syekti sibone namba kata da ko parari ngin kan mau kita ordang hakini ke genti ngin kan tayut kani ka kongresu kamdai kan surat net ka kongresu kadai ka wai na ki parti ka balaju yan ka balaju yo kan mikmat ya kari ka jongi hakisem ki balai no ki por ki balai no asai support parliament bar kumjuru ka bala sensare kani kari ka jongi bar kadai ka ne ka seng kabala feel yang ikut kita kan rio hagi babon kali kalian nan super kenal pitang kawai haga por ko pamiyaki bandawa ya ka ILP haga por bakat thma ILP kadang tham bahang ne ari jongi hagi tu islam arja ka lai mano ba persya ya ka ILP tu bi kai ka parti ka persya hor ki dordang ya ka ILP ka history ka nomburi ilade kadai ka sen kongres hapo ka jinyalam do doktor mukul sama ka persya ya ka ILP hadir bagi masuk kan kerja kisah san don burom namarba kihapan ay ya ka resolution sa ka sarkat ni hadin bagi ko kan penbeji ki pa kani sen kongres ngane suipi ko ang doktor mastai menene kila don na po dalhi kila don na po asam bagi don na po kajalame kalia balikin pendai yo pun usang kadang kolong bagini kila perlong pun jakai ya ki isu jo kaja penri te prari bagi ni kikin ke bakandia kublai sibon kublai siharnu sedarmu sumaba kana ba kapor ganum islam nginya wallan sila kemana kene kapor nginya perta ada ergiyo ya ka sembol ka jong pra hagane kapor ka mantaba ni ay ka mesis ka basay basay sempat na mulai ngina ay ka tin kasan ka pura ya Dr. Ricky A.J. Sengkon hagane ka kenti ka manta sumang nginya wan sine kamsidan sipang
tengah try gini kaligin nam lawit yang ispang gini banyak pertajamnya kini kasur haupra laisian laiwa bawa langkat kita bala itu kita pembangun tanbang kuai membangui ke madewa ada yang pelawan itu kita lain bisa purawan ini kan pertanyaan kan itu pertanyaan yang nak betah pra atau kenang baka por kenang Muslim kali gedung wet donginya pertalang agak por lain lewat ya ke sembol jong pra ha pra kublai si bon kublai si hajar go thì hai cái điều por komentar par kram da Islam show namar ngi haunda sa koy pak meeting thì shimbe ye kala ye kabangan ai kublai nado iba shining ibla welcome ye kani meeting hado kini kinokren laingot welcome tam ye pi kipa ida kibrawan masnap dalam kecam skor ye kinokren ye kici pisai kibaga sing the voice of the people party kadon ye pisai but kato nasnoru ye kabangan ai kublai nakabenta jong uramashna kidkot jong executive committee jong shna ye kaje ais snowa jong bi ye kani kaje ka ye kaban pelong ye kani kaje ngala ti khuleshibon ye fi bao khuleshi hajar committee kalawai one right to that santai to one right santai to one Lama ngin ra
Mari sana'y hapon ba